ani siɓɓe men gonoyna ɗo weltano de ngalla minen joni ko RFI fulfulde ɗo tumi one jentade kone faƴƴude hakkude Israel ɗo e Iran jaliyami ɗum kimiyayli yore mi faami ɗon automatiquement ko ɗum ɗo haɗi Allah adda men nane laaɓe na sahaba enen enen cerveau o dowga ko ɓakke dammi Allah remplace ɗum ɗo dalasi acciti enen tay ko tagirano ɗen adda ɗen ka adda ɗo ko fi utiliser ɗe en utiliser te ka ɓandu en utiliser te ka hakkil o RFI fulfulde RFI mo andan no hoore mon ɓe yanino ko ɗum ɓe créiri koye pihoy ɗo fiyogol waɗa récupération Afrique ɓa joni goto jentota ko radio mo kala no yaade ndara ka site ya internet ƴoga site ji YouTube e piiji kamɓe kay ɓe créé ɗo o ko RFI fulfulde RFI maninka RFI olofu waɗi RFI basoji ɗi andi ɗum no ɓalejo no yurmi andi ɗum noya komi nanta wajoto men ko noyinnawo hakken ko Bilal gollani Allah kon nelaɗo nde ɓe natoye aljanna ɓe nanayi to teppe Bilal ɗe noɗa kasa kasa yeeso maɓɓe o ko kasa kasa wo ɓe nayi ko mboni ɓe nayi ko Bilal enen ɓalejo komi wondiri Allah e utilise te adnalanna Allah moɓay ndi leydi mum taggandi hara enen ha joni ɗen ɓaawo teri ɓakkoy ɗo kawre min fittoto bone ma Allah e jaasugol ka hakkil woɓe weltanɗen Allah RFI fulfulde angaronko ka humpitoɗa e hunde ko woni feƴƴude o aduna tasina RFI France 24 ɓen kane créé sen hoy wo ko France 24 anglais France 24 arabe France 24 français hiɓe waɗa to récupération ɓe haɓɓiti toujours dow ko ɓe ɓatombo ɓe teɓɓo mo hakkille mum ɗen ɗuyti ha mo ɓe moɓoya ton ɓalejo taw ko honɗum minen kay ko honɗum min bonni tawata ko sifa ɗi piiji ɗo tagaɗo ɓalejo méritata ka hoore gurdan ɗo sa daari ka dina ko probléme oɓe nanide teppe Bilal ɗe naɗa kasa kasa yeeso maɓɓe ko Bilal aɗoy to natude nelaɗo aljanna ko sa yaari ke ka laamiɓe ko ɓakke ɓen kadi daare laamiɓe en nde ñande miiɗo Côte d'Ivoire kadi to ɓe innawo o Alassane Ouattara o présente to deuxième mandat de la 4e république ɓalejo no yurmi si woni ɗo seeɗa ya France kadi no yalti ɗo télé hoy mon koye France 24 e BFM e ɗuma téléji fenande yalta ɗo ɓena président de la république de Côte d'Ivoire il a remporté 90 virgule mi anda ɓalejo tawa ko ɗum fof ko fi intérêt porto enen ɗe ko emen o bomboni kilergoy ko hoore men ɗum moƴƴi par ce que goɗɗo so nafa o nafata hoore makko aduna ɗo mo duwa ukkede ñamako ɓalejo no woni taafu nde ñande hej koye canki ka ko anki kadi miiɗo Sudan to kadi mi anda konto ɓe andi ɓen kay no ɓakkotira ton mi anda konto woɓɓe hettoy ton e hoore woɓɓe ɓale tum sutenuɓe ɓen fof ley mo kala no sutenira Russie no sutenira ɓeya to Amérique e Occident no sutenira ɓeya ɗa ɓe weccotira ton ɓale tum ɓen kadi min mi anda ko mboye maɓɓe hetti ton zone ɓen kadi no yalti toon no towna pinka e onno eke AK 47 je ɗe ɓe ƴa toon wiyata lowɓol ɓalejo ɓale no yurmi billahi wallahi kanawra de wo ko ñawki kamen guine hay goɗɗo no jooɗi ɗo hoore subaka rawi talkoje hoore wendogo o ƴawna ɗo téléphone mum makko marko wona 3000 4000 francs o nodda ɗo RFI o landoɓe ko noni feƴƴude moynnoriya an anda ko woni feƴƴude ma lando Aliou Ba haray tigi tigi on ko onno woni procès makko on est ce que ɓe yahay ka CEDEAO ka ɓe yahay cour suprême ni est ce que ko onno sikkira procès a anda no sikkira eɗa jooɗi lagine ko ɗum noddirta RFI ɗaɓɓa Rawan Gomez mi anda on kadi no jooɗi ɗo minuma ɓe sélectionna question ji 1000 personnes nodda taw question ji ɗin ko waɗa ɗi tati nayi ɓale enen hay nokku tarika on hay nokku sa daari histoire ko wiyete histoire kon hay nokku hay ka jeyno ɗen fof jattanoma hono Égypte oyatoma komi nanɗo yimɓe no inna ɗo o portoɓe no yaade scientifique ɓe mi vérifié ƴiye firawna ɗe ɓe darsina ɓalejo noon ko sifa toon tun enen ɗaɓɓitete ɗen ka firawnayi ɓale siko lamɓe ko ɓakke siko janguɓe ko ñooɓe kayi yaruɗa wo ko probléme kam a jooɗi Conakry a anda ko woni feƴƴude Aliou Ba ala maison centrale ko ndula dorta ɗo Rawan Gomez RFI a anda ko on to woni
ɓalejo no yominani billahi wallahi subhanallah